තීරණය කරනවා. මෙයාලා මේ ෆිල්ම් එක ආතල් එකේ එන්ජොයි කර කර ඉද්දී මෙයාලගේ මේ ආතල් එක හිතා ගන්න බැරි පැත්තකට පෙරලෙනවා. Oigan amigos, estábamos aquí viendo una película de terror y se están empezando a escuchar ruidos en la casa. Te juro que neta, en serio. Ponle pausa, ponle pausa. Pausa. Alexa, mute. Alexa, mute. Pausa. Ay, ¿no se pausó? What the fuck? Madres. Se los juro, es que... ¿Qué pedo? Bien. ¿Sí lo grabaste? Sí, creo que sí quedó grabado. Es que estábamos aquí en la casa, estábamos viendo una película ya para... literal, ya para dormir. No mames. O sea, nosotros siempre tenemos la puerta abierta porque aquí hace un calor horrible, por eso. මෙයාලා ටීවී එක බල බල ඉද්දී ශබ්දයකට මෙයාලගේ අවධානය යනවා. මෙතන ඉන්න එක ගැහැණු ළමෙක් ෆිල්ම් එක නවත්තන්න හදනවා. ඒත් මේක නවතින්නේ නැහැ. දොරවල් හයියෙන් වැහෙන්න ගන්නවා. මේක මෙයාලට මොන සිද්ධීන් වලින් එකක් විතරයි. ටික වෙලාවක් යනවත් එක්ක මෙයාලා මේ මූවි එක ආයෙත් බලන්න පටන් ගන්නවා. ආයෙත් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. No, eso fue en mi cuarto. Ya se había calmado. Oigan, ya no habíamos escuchado nada. Y... No mames, te juro que no estamos esperando. No. Oigan, y es que estamos completamente solas, o sea, vivimos aquí. Se están escuchando cosas allá en la parte del baño. Se sigue moviendo. ¿Qué pedo? ¿Qué decimos? No, les estamos solas, no mames. Perdón. Es que se están escuchando cosas. ආයෙත් මේ ഘോഷාකාරී සද්ද ඇහෙන්න ගන්නවත් එක්ක කාමරේ දොරට තට්ටු කරන්න ගන්නවා. අසාමාන්‍ය සද්ද ඇහෙන්න ගන්නවත් එක්ක මේ වෙන දේවල් මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ. No. Es que, ¿qué hacemos? Hay que hablarle a ese señor. ¿Tiene su número? Márcale. Ay, compa.